Assalamu alaikum. Bugün dekabrның 16-сы Kırım işğalinin 1023 күні. Студияда София Абляева. Bugün programımızda. Kiyev'de Sakharov'ның hatırasını andılar. Kırım'ı terk etip olmagan jurnalistinin sergisi Kiyev'de açıldı. Yalnız kalıp o toxtamay. Hizbut Tahrir iştirakçıları Delixani'den hapishaneye geçirildi. O Sovet Birliği'nde demokratik hareketinin ilhamlandırıcısı edi. Ve milli küreşte Kırım Tatarlarına kol tutup kelgen insandır. Hukuk koruyucu ve Nobel mükafatının laureatı Andrei Sakharov 27 yıl evvelsi vefat etti. Tamam bu sebepten Kiyev'deki Ukrayna Milli Filarmoniyası salonunda hatıra merasimi ötkürüldü. Dünyanın çeşit köşelerinden kelgen musafirler Kırım Tatarlarının belli ve sadık dostunu andılar. Меня посадили в тюрьму, и мои родственники приезжают в дом Сахарова. O zaman men türmede bulunaydım. Benim soylarım Pyotr Grigorenko'nun evine gelip Mustafa Cemilov'ni nasıl etip azat edilmesini muzakere ettiler. Anda bir yuvaş yigit oturaydı. O da dey, bir müracaat yazayık ve anda Sakharov'ның soyadını da belgileyik. Tatam ona cevap beri. Utanmaysız mı? Sakharov öyle belli insan. Nasıl etip onun adını kullanayık? Bu yigit gülümsürep, o Sakharov olganını anlattı. Öyle alçak gönüllü adam edim. En çok böyle hatırlamalarım var. Такой вот был скромный. Но больше всего, вот такие вот мелочи очень запоминаются. Джемилев в то время держал голодовку. O zaman Mustafa Cemilov açlıkını ilan etken edi. O 10 ay ve 3 gün devam etti. Andrei Dmitrievich oğa o vakit öyle dedi. Mustafa yeter, elinden gelgenini yaptın. Sen sağ olsan daha faydalı olursun. Açlıkını toxtat. Mustafa ona redetip olamadı. Мы решили сделать так, чтобы это была любимая музыка. Bugün konsertte onun en sevimli muzikalı nağmeleri yankıradı. Şnitkeni pek seviyedi. Bu sene merasimini ziyalılarga bağışladık ve Kırım Tatarlarının yanı faciasına. Sakharov Kırım Tatarlarını pek kurçalaydı. Сахаров был одним из защитников. Его идеи, которые были высказаны в 60-е годы, 60 seneleri aydınlatkan fikirlerini unutup olamayım. Onun insan haklarını, siyasi mabus ve Kırım Tatarlarının kurçalaf hareketi büyük tesurat kaldırdı. Men hukuk koruyucu olganımna Andrei Dmitrievich'ke minnettarlık bildirem. Sakharov'ның sonki suretini men yaptım. Tamam onun vefatına bir ay kalganda çıkardım. Hizbut Tahrir işi boyunca Yaltadaki kabatlanganlarını Delixani'den hapishaneye geçirdiler. Muslim Aliyev Delixani'de 17 noyabrden, Arsen Jeparov 27 noyabrden berli bulunalar. 5 dekabr күні Ахмежетінің Киев район mahkemesi olar için hapis müddetini fevral 8'ine kadar uzatkan edi. Hizbut Tahrir iştirakçıları yarım yıldan ziyade hapiste bulunalar. Onlarının arasında Emir Hüseyin Kuku, Muslim Aliyev, Arsen Jeparov, Enver Bekirov ve Vadim Siruk barlar. İşgal etilgen Kırım'da Tahqiqat Komiteti yaş 90'ın ölümünden bağlı cinayi iş açtı. Bu madde boyunca kabatlanganlar 3 yılga kadar hapsке alınabilirler. Noyabr ayında Akmejit'te Doğuruv'dan birkaç gün geçken son tibbi yardım berilmegeninden sebep 29 yaşlı Zure Süleymanova can berdi. Kabatlılarını cezalamak gerek. Böyle şeyler tekrarlanmaz. Benim ballarım anasız kaldı. Alazırda men olarga hem de baba hem de ana olam. Kırım müzeylerinden skit altını kaytırılgan son Ukrayna Milli Tarih Müzeyinde yerleştirilecek. Keçenlerde Amsterdam'daki Memuri Mahkeme artefaktlarını Kiyev'ge kaytarılmasından bağlı karar kabul etti.
с обкладанной золотой пихом меча. Это 4 скифский, 4 столетия до нашей эры. Бу экспонатлар скиф алтынен бирабер 2014 сенесі Авропада кешірілген сергіде көстірілген екен. Бір елдан сон бір қысмы Киевге қайтаралды. Қырым экспонатлары есе Амстердамда қалғандыр. Русия Қырымны ишғал еткен сон скиф алтыны музей мағазында сақланылайды. 2 ел девам еткен давадан сон округ меморий махкемесі қарар шығарды. Девлетнің меморий мирасы Украинаға қайтмақ керек. Біздер хусусан бөле қарарны чыға жағыны беклейдік. Оларны кетірген сон біздер яқшы еті бақарымыз. Реставрация керек болса, оны япажақ мутихатсыларымыз да бар. Қырым скиф алтыны Украинаға қайтарылған сон милли тарихи музейінде ерлештіречеклер. Артефактлар бір елдан сон алмаға көзде тұталар. Бұл 500 экспонат оларны сақламақ керек. Біздің мақсадымыз Амстердамда олған сергіні енді мұнда Украинада тешкіл етмектені бар еттір. Сергі бір күн яда бір ай, яда бір ел девам етмейчек. Бір чоқ инсанлар оны бақып чыққаныны істейміз. Музей хадимлерінің айтқанларына көре, экспонатларны скиф алтыны айтмаға янлыштыр. Чүнкі анда алтын ве скифнен бирабер антик гун ве год хазинелері де бар. Қырым музейінден алынған экспонатлар бұл бақшы сарайдан керечтен алынған ешелардыр. Олар арасында сармат алтыны, антик девірден сақланып қалған ешелар да мевчуд. Бұл экспонатлар Қарадеңіз этрафында тапылғандыр. Украина 2 ел девамында музейлерде сақланған экспонатлар үшін 111 bin евро төлеме керек. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Декабрь 13 күні Амстердамда олып кечкен махкеме топлашуында Украина медениет назирлігінің векиллері іштирак етті. Махкеме насыл олып кечкеніні Назир бірінші муавина Светлана Фоменко тариф етті. Махкемеге Қырым музейлерінің векиллері келмеді. Бұңа шаштым. Қырым тарафыны Русия Федерациясынан ватандашы тәшкілетті. Аджайып бір шей. Украиналы Қырым музейлеріні Русия тарафы қорчалай. Амстердамдаки меморий махкеме қарарыны ДНР террористик тәшкилатының башы Александр Захарченко яңлыш деп адландырды. Оны нышандырғанына көрем скит алтыны Қырымға мұтлақа қайтажақ. Бүгін пек жоқ адалетсізлікнен рас келеміз. Афсус кейершеге тәсірітіп оламаймыз. Ләкин мен ваде етем. Біз Киевні басып алған сон, алтынлар Қырымға қайтыр. Ишғал етілген Қырымда жинай иш açылған журналист Микола Семенанын суретлері или «Совершенно изъято» адлы сергісі Киев шайрында açылды. ФСБ хадимлерінің түнтүвлерінден соңра тек 11 суретні сақлап алды. Сергі тешкілечілерінің білдіргеніне көре, Қырымны терк етіп оламаған журналистінің рухыны бойлет етбірлер көтере біле. День ве зеркало тыжня мечмуаларының журналисті Микола Семена Қырымда экстремизмде қабатлана. Він зараз не все може сказати, не все може написати. Шымды чоқшелерні айтып оламай, чоқшелерні де язып оламай. Ама о фото ресімлерні чықармаға девам еті. Онда yıllar devamında çalışkan malumatını kanunsuz aldılar. Ama bu onu toxtatmadı. Eminim ileride onun yanı icadi işlerle tanış olacağımız. Фотоматериалы, над которыми он работал на протяжении... 20 sene devamında foto resimler üzerinde çalışmalarını kanunsuz aldılar. Foto sergide bizler beyaz portretini nümayiş ettik. Anda 90 GB yazdık çünkü bu kadar malumat onda var idi. Bu işlerde Kırım'da çıkarılgan foto resim olması gerek. Bu bizim sonki haberimiz edi. Atayırıyla kalınız. Görüşmek üzere.